kiriro kiria kigomeire ikari ya gicigo kia Narok ya muhuro kaunti-ini ya Narok kumana na ngui iria ithiete na mbere na gutumuka gicigo-ini giki gatagati ka nduriri iria cikaraga mwena uyu. Kurumirira ngui ici mundu umwe ni akuite na angi 15 makagurario uru guku nyumba 25 igicinwo. Kurigana na County Commissioner wa Narok George Natembea, ngui ici icogeirwo ni andu a ruri rumwe makiuga ni maiyetwo mahiu mao undu uria ugite ni muhuhu amu nio marakorwo mahithite mahiu mau niguo gucogera ngui. Ni kama watu wako tayari tu wanajipanga tu kupigana bila sababu. So hata kusema ng'ombe ilibwa ni mambo ambayo watu wanataka kutafuta kisingizio tu kwamba ng'ombe ilibwa alafu wapigane. Mubunge wa Narok ya Rugongo Moitalel Ole Kenta neugite ati ngui ici ikoretwo ikiyumiria ikuruhanitio na mugunda wa Mau na kuria thirikari gwika uthuthuria na aria maranyita itemi ngui-ini ici matacokerio ikinya. I believe the government must move with speed, arrest those people and proceed forthwith with the eviction of people or the so-called second phase of the Mau evictions. Because this is actually the original place where the scene started. Mundu mwe neikitio ngono agikuirwo gukorwo agiakiriria ngui ici na mukana wako gakuma nja utuku kugathikwo. We are just going to ensure the law inakuwa enforced. Wala ambao wanapatikana wanapigana wanakukamatwa na kupelekwa kotini. Then of course going forward tunataka kuongeza security presence. Riu mwihoko wa ikari aria tene gukuonekana kihonia na makoro magicokereria muturire wa hau kabere. Handu-ini ha Kameme TV mutamburuko wa mohoro njitagwo Wainaina wa Kiarie.